na pay attention TV ahwefo ne adofo nyina ye mo bibia good morning biemba attention TV eni die mo eni dedi kan ye danya eni dedi kan wo so pay attention TV so a mesre wa wo hwe yi a na wa like ya my wate na wasan so subscribe abaye channel no sesenia ne ekoso ma Ghana nsem atwaguo nyina won so wo benya bidi ebia to kotodwema won so nkoto esen anase oha bia enam Ghana no because intenten so na sese nyina ye nam a ye de boye bra wo mo hwehwem na se na make depression asem no oko suapon ahonu masa na ma we na tesi bi kratum ye one academics obo no mane academic performance no ankoye results no ba no ankoye se ne open no to family matters bi utim sa ho kire bi nso wo ho no na ne mana kika bombe bre yes bi nso broken heart yes bi to me a broken heart bi to me a financial issues like no ma bebre and ebe mo bi ade as no na our committee suicide and asi bibisa enti na make assess wo ho na so obi nipa no hwe ne kasema na ne yemu na enye no ma trube nipa no bisa ne nsem I ne how ebi ho no mo a omo me sa de ne ye omo nkasa no obu ho no ma on person be kan asem but at least we dey make amends one like get closer to the person. Ask questions. Joshua de enko de bayasa no be diasa no open baby atra waso because we bo on so or expect say or how am I coming 94.5 and some people what me atra ni so much no obi anfi me obi an neglect because we antiku ase ono no wa men na amfa nkoma nkwahye na ono won kasa the person feels neglected say I've been neglected then there's no need to leave into be na ni esi na ebiesi into no yenhwe na zisere we no na ebinom kan na around any kase yenya no sare se amaba wa no so abopusa abonu pusa kakra wa emre se yes one unia ho no na se wa kofa mpran foforo na wa hu na wa kokune ho wa say na make say yes university yes I know many see to me a broken heart academic reasons financial everything bibia won't be this a broken heart there me the me person me JD ba say you know you never be broken heart and I'm kind na say my bra won trauma dey we am now what we win krona no mi ayam broken heart kroma never Ghana and I for video mo tie ga say na oba wo na panika ka say bi say odo ne de ne ho akodi mi enso odo de me kodi man ke kodi empratwe o jonjonjo ho kakra na ja ne wa move on obenyo obi fofo sisi bema say show so say pa na ya o de acha 2 days o de nya ba ko to hot so no case die ya antu de o ha na wa ma bia besra na nso hwe ba ko bi akosra na ne ade eko me say bema kra de o ko ju ko simple Ghana ma broken heart o tete untumi na na me kan da na ye was na ye sikrom o frɛ 10 na dia ba ko be fa ba ko fa anu refi odu ana me bo ana jo su asema me kan ya ebo edansu mabra ebo edansu ensu enam ho doso enti se edan ensu eho akwa atwe na omo ate omo na machira eden ya otimsum no de odansum be ma de eden ya na adi mu kra o adi Ekwentua Accra